men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tepatnya tanggal 22 Mei 2021 terjadi pelemparan bus ALS Novin 031 sebelum Ramadan, dan rencananya hari ini ALS Novin 031 akan berangkat menuju Medan. But for now, I won't give it all away, 'cause I don't think I'll stay. No, I can't be the only one who doesn't wanna fall in love. Doesn't wanna fall. Ada MTM
City.